Ketheka mutegerero TV ambirigire nwithirite na kimagi kithongi bwega ntuba kuona kanya kugwatanira na unikiri weru njuma utukuba na arua bitagwa ntinyari kinyo jane jamaja tukubanganiritie kirinte tochieto. Munini Rais Kithure Kindiki gwika gikaro na atongoria nkurukia ngiri 10 bakuma county Embu, Meru na Tharaka Nithi. Mathina jamira gwetana mbere kinya nyuma ya maguri ja Meru gutumirwa gukierekana kuri bo bate kuja thingatira. Factory area ya New KCC kangeta kumurikwa kierekana gutenguge gwetana mbere kuna bo aritunguge bakirewa. Tugakuretera gicunci kia muthia kia rugonoro mwanya rwa Mbukando ni Mbecha. Kugwata geni okaire mbitagwa ntinyari kinywa Maureen Kiremi niwe mwonanirio mathithio utukubwa na arua. Munini wa Rais Professor Kithure Kindiki na atrimanite na atongoria nkurukia ngiri 10 bakuma county cha Embu, Meru na Tharaka Nithi na arabe akite gikaro kia muchemani jujunja kwawe Irunduni county ya Tharaka Nithi. Kindiki na kirite mawira ne nkaboja ruterero rwa Kirimara augite kinyabaga atigira county u itegutigwa nyuma kiwiti na mbere akiwa bakathingatira gwakwe na gutigira ni kwigwatira mirandira yare ikinyantere yu nongerete na meneri aregani bao bagi siasa akiwanga ukano na ugebwa andhu bao ati gutina mbecha cha mirandi mbecha ijirio na ikaguna kona chionde chia Kenya na mirandi ya wetina mbere. Paul Kabithi no ina report ija. Munini wa Rais Professor Kithure Kindiki akiariria atongoria mwanya kumakiri kaunti ya Embu ya Meru na Tharaka Nithi muciini wake muthenya gwe mthi thereti ati thirikari tayari nitengete mbeca kathumba cia kwenderithia mirandi ira nkurukia atiganirwe nuntu boitumi mwanya. We have enough money for electricity. I know some places kama hapa Tharaka connectivity iko chini, but also the other constituencies in this region, various areas, connectivity is also down. I think some parts of Lower Imenti, some parts of the Gembe, Tigania, we have disparities in connectivity, even Bori. We have enough money and we are going to connect as many homes and schools and institutions with power in the next 2 years. Dikia kiuria tongore kiri county ino kurutangu gibena urumwe na nkuruki kwa ibaibanire na siasa cia mapema. Kanithi, Embu, Meru, mutakuwa katikati ya hiyo mipango. I want to ask you to work together with your leaders. Na musiwe na migawanyiko, sijui hii ni county assembly devolved, hii ni national government, hiyo mambo migawanyiko haina maana. I want us to have a coalition for development. Tufanye coalition ya development. Kuna watu wameanza kufanya coalition ya siasa. As we are not available for political coalitions, but any person who supports the transformation and the development of Kenya is welcome to join us for the moment. When the time comes to make coalitions for politics, we will do ours when the time is ripe. Mimi naomba tushirikiane, tusiwe na migawanyiko. I know kuna waheshimiwa hapa, muko kwa viti, mutapingwa. Na wale labda watakwapinga, mumewaita wakuja hapa. Wengine wenu MCAs, mutapinga MPs. Si ni kweli? MPs wengine wetu watapinga maseneta, watapinga magavana. But I want to request you, for the time being, let's just be patient. Tusukume hii manene ya maendeleo just for about a year. After that, the second year, huko mbele, we can now do our camps
and disagree politically if we must, agree with those we need to agree with. Kiribarana bo bendere gukorio thirikari kagita karaba kurutira mugongo ngugi. Wanakuja huku watu waheshimu wananchi, waheshimu viongozi. Hata sisi tunaheshimu viongozi, we have no problem. Lakini mambo ya uchokozi na mambo ya bure na matusi hatutaki. Na wakiganyanga live wire watachomeka. Baya sana. Yes, they will be burnt beyond recognition. I'm telling you. Unajua, hawa watu hawatujui. They don't know us. Hawajui sisi kabisa. Wanasikianga tu maneno huko, story, nini, mtandao, Facebook, Twitter, TikTok. They don't know us. Potera Weru TV kumeruduni wa dini ya Mukothi Matharaka North. Thibiti wa Paul Ogwa Kabithe. Seneta wa kaunti ya Meru Kadhure Murungi munini wa gavana kaunti ya Oyeu Mutumanto Ithingia na MCs 47 bambunge kaunti ya Meru ne barekere gikaro tukuba gukira narua harabarirete mantu mwanya nja muchemano jwa Karen jwa kimya kithiru bakiare bonde na kanywa kamwe ne betekanirite kugwatamba ruthirikare Kenya Kwanza ende bamyoire kinyayo kuingia mawira ne jamirandi mwanya Meru atongere baba ni bokite biori beina kukungwa mwana jwa bilioni 36 ire chijete Meru ndene ya miaka 3 mithiru ire bakiwa gutenguge kuoneka eriti kaunti eneo Uthuri Muriuki na ripoti ija. Nikagita kare atongeria mwanya nene kaunti Meru bakona baitirimana nikireba kwa bakwarire mantu yege weti na mbere aranandi Senator Meru Kadhure Murungi atongerie muchemanio bena munini wa gavana Mutumanto Ithingia na MCA ba kaunti Meru bethobekite gikaro na moroto jao bagui kwenda kuthingatira mantu ja muchemanio ndura bathithirie muchemunene nja munini mutongerie mugongo Professor Kithure Kindiki. Twetu Deputy President nikenda tumba kwaria mantu ja Meru ja projects iri gwa mite Meru na itwaririe na tugorea stone projects igomba kuthithwa na iria nacio itambiru injeru ureka prioritized not constituency taeza na 5 projects iri igomba kuthithwa lakini na ndeto eja na ja Meru lazima turia ne ichiko stone projects ira chirio niriko chiambiriire kuthithwa kuma mwambiro ya devolution yambiriire na itathira na niriko chiambiriire Kenya ni current regime na itomba gwita for example kwena mboa chi in the books maybe that something ira turwa roje rwambira kunyua kana rukariata so lazima tugacemana ya twiri ndazi nikenda tumba kura nyu michemania yene kuthiatira muchemani ura munene twari na yuo Nairobi ofisi na ya Professor Kindiki nikenda tuika mikakati kamili tuurania ni mbibiongo tukwenda immediately ni mbibia short term ni mbibia long term na ni mbibiongo priority chietu turea Meru na kinya tuchuria turea Meru tuumite ku ta community tuitite ku ta community economically politically and also socially na nina kuongwa ni bibiongo tukwenda bakigwa na nyake thira thirikari nene ikareta witi na mbere beceri kwenye nene thirikari ya kaunti Meru uri kwithura ikithithia na tweja naja nonto bandu kwimbe shingi kweja kire county government ya Meru kana kire county yetu imoga to akarande and my leadership de Senator wa Meru tukurania ina twitite na mantu yetu ja county yetite na mbere yate twina financial year 2022-2023 no implemented budget yeu implementing budget ya 2023-2024 na thai and another 14 billion te utarambeza cha donors na ingiri kweja through other means cha 2024-2025 ndende kira mirandi yeu na mbeche iria itumirike projects yu kuma ward number 1 mwanga ward number 45 tukandandia kama mantu ja national tutikuchuria ni county imbi to achieve imbi to athithiria antu betu turi county government ya Meru na muthire nandi ni kuone bandite nkunyu ke thirikari mutongire mugongo Dr. William Samoei Ruto batitha bakiebero nikenda county Meru yomba kwithwe kigunika na witi na mbere na tukiashua thirikari yetu ta Meru County Government led by our senator who is the deputy speaker of the Senate that president wetu na deputy wawe turi nyuma yenu
kiri policy cionthe ira bukubwithia kuserve Kenyans bugiaka barabara bukinjira Kenya dams nikenda twithira twi food secure in the country na kinya turi Meru ni tukwenda dams inthongi na ciainya tengi mbene ya Kirinyaga iwitwa Thwake Dam ya 12 plus billions kinya twi Meru tukethira twina 2 or 3 of those caliber of dams tuwirwa muno nikenda kinya tutumba ku sustain ke irio pamucho nkenda kuwa itokona atongore bamwe bawitoria nende the last days bakiwa bora bakarite president angao angajite chena makinya na ukure okolea ndenda kuwa batu to karite president from the one go kinyara batira arakia no to karite thirikari president na deputy president na ibondo to kwenda issues chetu cha Meru chewa kipaumbele thirikari national government tongoretwe ni his excellency the president and the deputy president Professor Kithure Kindiki categorically kuga leadership ira aja na ndi senator na leadership ya assembly na members ba bonde pa county assembly antu babonde ibasupportaga policies cia president Dr. William Ruto president wetu amwe na policies iria agutwarwa ku implement ni deputy president no tekinya antu kwemwe gwatwika turi nyuma ya mantu jagu no think that Meru county itwe tuthurite president twe number 4 in this republic so vote yetu mono itwenda kume protect nikenda tumba kuona matunda ja ngui utwaitire August 2022 no ndote unge tugomba kuona maendeleo no ngatwe na thirikari ira twathurire between now na 2027 tutumba kuona thirikari no iria twathurire 2022 so batu twaringire campaign bwana president Ruto ito twakurukire thirikari je na tika tumba gutwa thirikari tucoka tumbitiga na tusoetete gumichwa batu tu au no turumirite to support thirikari kuma narua mwaka 14 kinye ninya after 14 tukende ya ku support thirikari Muthuri Muriuki mweri Juma mutirijo Kangangi Kinya nyuma ya magori Meru Jamira gutumirwa ni ministry ya urimi bwa kurigaria ni ati Mwankira na ndimira no ikugurwa na magori nthiguru kinya nkurukia umberene bakiaria arimi baba baruga nyuma ya ntumirie ya thirikari aguri ni bethiro bakibera magori jaraja tumirirwe ni ja thirikari na boba geta na mbere na kugura na magori jaraja ari au kabere iromba reo na ndeni Rais Ruto na minister wa urimi gweka gikaro gya mpwe na aguri bamira banthiguru ya Somalia kienda kwariria untubobo na chwa ntaira ya gutura nibendekithite kinya mianka ya Somalia na Kenya kurugurwa kenda kwagirithia biashara cia nthiguru ijicho ijiri Dennis Mugendi na kurikithia ni ubiumia biri bikurukite nyuma ya thirikari gukurukia rwangi rwa urimi tawe minister wa urimi Mutaikagwe gutumiria na gwikia buri watho maguri Jamira gwitia indi tiga ou ikwithite kuri na mararamiko kiri arimi wamwe na biashara atekinya nyuma ya ntumiri eu utibura sensia indi maguri no kajare na mirenya nkuruki na ntuko ya narua itokinyete nterene ijisia igembe miundene kuthikira arimbe bongwa batwathira nimbio ikuria ingi miraene wasiri na thomere mauria mira na mauria wasiri ya thomere yatari ya wasiri yari romba kuma ke Somalia yura mira Kenya kienda cia Mogadishu baba wete bakaura mira ngiri 130 nengi gana nengi 1 nengi 70 na mauria ye kuthomwa Somalia ye mawa ne kaindire sheria ya ibarero comply na sheria cia wasiri para uwa yaune mauria wasiri ilale batwe ya wananchi tuisie mauri kana mantu ante ya thirikari ya rasia thirikari ne thera ni turo kati twathe batu tukunyila nya wori no thirikari no mwanka yingilie kenda mantu yethera ye na uasi mantu timena ta luka nangire watugura mantu kathuka nkulukia ya yangibura ya karimbere no ntumunda yo ndaomba kwendia ngiri manele ngiri 150 ngiri kana ya mantu atibui lakini mbairu ari ngiri 5 na 10 ko mantu uri na montu ntuko mewite na percentage yana tani no ntuko gwa utala mathabu yote meagu ni umbi wite no ye kabon kabara muri wa batoro buruna baite no ntu bakuria betu manyo turuma uri ya muntu amambira ite thiri wa kureta nyiri wale na muntu amura mirandiro ngelo mbesa kureta wachweka ruiru bena kavue na ubali ya nyiri babura mbechu batu te urambechu batu tukuri na githote kwendorie
by the way tuonete thina nene muno mantu ne au nontu nendi mira ni raere kintu tikyo na iya gaturinyo kura twande into bingi na cyo thina bakuthithia kithaibu tugenderera umya tukathira ndiwaga thirikari ibwithira chimantu ne akacheti na gukabwira tibithigithika kana yatiendelea riurie thirikari njire ningi ne utukwamila bura president Ruto ejire aratwira mawa magatero yonthe agathirania yo bonge na bonga cho nkauria atire na kwa thirikari kuwega uramira ngiri 130 nengi ngiri 70 nengi ngiri ana no kabua mantu yonthe yankacitwa na yatiendelea ri imantu na ateja na nandi ntumo ya botarimi nekire minister Mutaikagwe na Rais Ruto batungatire thina iji na nkuruki kurugura mianka ya nthiguru ya Kenya na Somalia nikenda mira igenda gua na barabara ona kinya iria na ruari mbejete ndina message ya atua mira ke president wetu William Samoei Ruto na mimi nitaongea na Kiswahili ili president asikie hili. Mr. President Dr. William Samoei Ruto, ulipokuja hapa Meru, ulisema ukimalizana na Biblia hivi, wa Meru watafurahi sababu utapigana na wale cartel ambao wanasumbua wa Meru. Lakini Mr. President, tangu ukalilie kiti, sisi tunaendelea kuumia, watu wetu wanaendelea kukufa na njaa, iliali wakati hakuna mtu alikuwa anakukaribisha. Sisi ndio tulikuita nyumbani na tukakwambia wewe ni mtoto wetu, tukakupatia kura zote. Mr. President, kumbuka ile ahadi ambayo uliwekea wa Meru. Kiumia kimwe kirithiri turari Nairobi na twatia wasiri wora etanto bara muwanja bara bauramira na twamwamba orio na namba cio cia thimu kenda beta tukara bondi tumenye impi ukiagwithia bate gumbo comply na bura tukwenda na bura thirikari ikwenda no tutilazima baturire mira paumumio bangi baturire na wethe aba comply na maori bendele kura na ituku request ndio thirikari through our president itukwenda murombe romba no tutanire wita mwanga thaini tani 15 tuongelwe tani inge 15 na twina antu bangi berende kura mirera boya batu dira ngari chietera kina chikenda mira ngari kinya 30 kana 50 chikamatete mira antu ibethera mira na kunjanirio na mira ekiura wa boya inkwenda kagwa menya ntukwena rweje mira tugeria kwendia tukerwa kagwa turirwe kauka wowe choka wara ringe wita kamitira yetu bukarende bulaithiria maguri yake thira na atabukathithia yendele. Dennis Mugendi, Weru TV, Ijembe, County ya Meru. Kirente toinge nandi factory area ya New KCC area ya Kiroentere chia Kangete Gembe ne kumurikwa ni mbunge kumania na kirege kwerekana gote ontubu gweta na mbere ku na kure antu bandikina bakwamukira muchara tawithire kuringana na minister wa Iwanda Wycliffe Oparanya ni ate thirikari ni atumire milioni 500 kiri wa Kibwayo ende mwankira na ande gotebu wethirite buge kareka murandi ne jua ugite kure antu amwe nabo bakwamukira muchara bandiki kenda gutigira mashini rire ku ne chiageria bunge na ande bibende kibete mirandi itega akagwe okurukira tamaya kuiguna gisiasa yende ithagirwe ni mirandi umbikia kuguna mukenya. Anthony Kathenya na Antatoije. Abunge gwitukira kamiti ya biashara na Iwanda ya bunge nene rine belekere methoma okere kiwanda kia New KCC Kenya mbene ino ni nyume waziri wa cooperative na MSME Wycliffe Oparanya kwerithia kiwanda giki kia thirikari atumire milioni 500 gukithondeka riu gite kuruta wira. Oparanya akiuga kiwanda giki itha kiri na ruti wira bala bakorwo misara kuma mekoni ya Kenya gutigira machines ya kiwanda giki ite kuthukanga. We have a factory like Nyambene in Meru. A factory that the government spent 500 million Kenya shillings. It is idle. It's doing nothing. But there are employees there because you can't close a factory of 800 million shillings and go. You must have watchmen there, people check, and making sure that the machines there are greased. Kulingana na Oparanya, thirikari na mibango ya kuthina mbere kwa Iwanda bingi kwa mwirikira ntereja Runyenje, kaunti ya Embu. Abunge ithe ni baleganite ni tagalelele na kule waziri Oparanya gutigera gote Iwanda bingi bigwakwa, Iwanda bila bigotumira message ya mwingi na gote kiguni gikuonekana. At the same time, another factory should be built in Runyenje. Another factory should be built in Narok. Yeah? So we must also understand the political position that we are dealing with. And should we also proceed, Waziri, to now build, to construct a new one in Runyenjes, another one
considering that the reason why these other private milk processing plants are making profit because of reducing cost. Yeah. How do we, if we are still going to expand? You should have convinced the president at that time to tell him, we cannot open any factory, but you are telling us we want to open a factory in Runyenjes, we want to open a factory in Narok. The factory I have in Kapsabet, where I come from, is dead. There is nothing happening. There are employees there who clean. I don't know what they do every day. The factory in Nyambene and many other factories are not working. Kulingana na bunge baba kamiti eno, kambuni nyingi ja kuthondekeria jitagirwa jina kiwanda kimwe kila kiuthuranagia na kugereria kuma kona jonde jande ino na nyingi ja kambuni ni jonanitie urutingo gimwega gitumi kinene gutino bataru no bweko bathirikale kuthina mbere gwa kiwanda bijero bia New KCC kiri county Nkorani ne iwanda bibi kuthina mbere gutigwa bitakuruta wira. Private sector players like Brookside and all those private sectors who have one factory, but they collect milk from all over the country. They don't collect milk from only Central. They collect milk as far as Aldai constituency in Aldai constituency, that's my constituency, in Nandi County. And that milk will come all the way to one factory where they're able to manage all these. Why can't we, at least for once, consider Wanjiko in the process of doing this budget policy statement to say we want to save Wanjiko the cost of deducting him money every year to do factories that are not going to help us completely. And this committee is not here in vain, because it is here to make the necessary policies. If it is not working, then we close the shops which are not working, and we release them out. We have to sit down as government and make a decision. And this is a decision beyond even the managing director of KCC, is beyond the board. This is a political decision that we can sit and make a political decision. Where do we go? Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Tanambira kurumira ntiso chetu nchokerete nyume kagitagate kuraja na ntitonkoroke. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara maguricha gwete kuma magana jana na ja mirongo remo nkama kana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda beshe cia kuciorire goro ja toye Murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumero akiuga murojo na inchoni okuruva mwato aja Rhino Mabati twethire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na amero gweta ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Ntomeri kukethirwa kuri na Kamashinani Foundation Mentorship Day tariki 1 mweri wa ithatu Jumamosi twetete aria obisine ya Senator Kathuri Murungi Kithoka Ruiren Junction. Ana bonde baria bathomithagwa ni Kamashinani Foundation kuma skuru cia nationals, extra county, county na sub county ni boritwe gukinya amwe na aciari bao kana bara bamenyagira tha ithatu cionga batecereri. Arito baba ni bakorombwa beje na report form ciao cia midterm exams report. Deputy Speaker wa Senate ya Kenya na weno Senator wa Meru County Honorable Kathuri Murungi na nkatha yawe uria uri Executive Director Kamashinani Foundation Honorable Janet Murungi bakethirwa bareo ni bwega Senator wetu ni thiria riri area kiao na mwathani arabutharima na akabaramiria mianka.
ere katika Nakuru kampasi ije ya Kinandi iti antu wa kuthomera aki indi ni kiuru kia gukiria na gukuria ntura ire ina nyomba na mathaka ja Kinandi ja mathomo itu ibangite kwerekania narua na rojo kiri utungata bwa ugima. Kampasi yetu injeru aja ni ikinya nene kiri Imperial College of Medical and Health Sciences na kueja na antu athongi ya kuthomera aja ukae wa kithomo genkathishie guruburu kiugima kenda gwita mandagitari bakumenya ngugi yao. ICMHS kithomo gia krasine na practicals ikienda twita mandagitari bakoroterwa rwangino rwa ugima ni ngugi njega. Ujukania bwa mweri jo 3 March ni bwetete na mbere. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Nonto bwante tonkuruki turingire thimu namba 0719223223 kana wetekire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Haro. Ai boje tana bote karakara. Ande imbi baba kare mo kai imbi ko barukira nante kuivangete. Tujaka bakara wo chap chap. Aya kwani yako naye mama? Tuko akiwa ya bioria. Ai, wote jojo agita nyanduki. Wega boraha premium kavagara darika idhano akinki maneta na nonyiri. Boina haraka. Otemba koja kwa buma otike boromete. Jojo kaya yana ruiro ate. Kwa tsadia kuarete mutujaka bagara wa. Kanyi ya ngarama yorugi okore rumenoga no kanyi ya madha. Manto Jonde ni sawa na Raha Premium Kavagara. Raha Premium Maize Meal kwa raha ya familia. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Saturday, 8th March of 2025, all roads lead to the ASK Showground Meru for the Meru City Urban Sound Night, featuring all your favorite artists from Central Kenya and Meru. Hello, everybody. It's your girl, Queen B. This is the one and only Kofi Machete, Karani Machete, manze. Naitwa Nati Mwalimu, King of Mbenga. Single L star. This is Safo Msanii, sura ya master. Mimi ninaitwa Mtumishi Asante Yesu. Dayo Kim again. Mimi najulikana kama Jongesho. Naitwa Coach Zako. It's your girl Ia Nadia Mukiri. Natukenda nae, na leo tunakana. Niegetwo Wanja Asali. Eyo nyoko, Okaido. Wahamari to makwa getwo wajiro wagwaya ni gasheni. Mimi naitwa Katempa. Tawa washuka mushedo. Inite euphony. Oh, I got the name slide. Grab your tickets at 350 regular and 1,000 VIP. Tickets available at gigs.madfund.com/event/299. Meru City Urban Sound Night from Saturday 10 a.m. to Sunday morning. Panda tukupandishe na GoTV this new year.
Uki-upgrade leo to the next package tukupandisha to the next one. My goodness. Ukiwa na GoTV Lite, lipia GoTV Value tuku-upgrade to GoTV Plus. Oh, it's so cool. But a big value, big entertainment. Really clever play. Perfect! Banda tukupandishe kupata even more with GoTV. Pure serendipity. Upgrade today on the My GoTV app. Gwetana mbere kurumira nteto chietu. Urimi bwa mbokando na ikundi bya arimi bane ontubwe na keguni mono kire arimi ikundi na bibi arimi ibagwineka na mathomo na kinya guchwira mbokando chiothoko na mwana kuona otethio kumakiri thirikari na kinya ndwangine ingi giki ni gichunje kebithatu kya rugono ro mwanya mbokando ni mbecha ureteri ni mwandiki wetu wa nteto Muthuri Muriuki. Gitunjike muthia kia mbokando imbesa muthenya na ro twitara mathabu mwanya jara murimi akuona kagita garandite mbokando wewe kirembesha iria mtomba kuona kumekimo mbokando jumwe mite 30 no kumia ndagikuota ya munda na ugataranya for example wandite mpempe gikuota kana mungao gikuota then no utare okoria atiri gikuota munda ri mpandite mpempe mpombo kethankuningana tuge for example burunya inyi ikurukite buru nkuni 3 kana ichiere buru nkuni 3 kana nkuni 4 watara mungao tuge nkuni 1 kana nkuni 1 na nusu but utarite mibukando 3 mibukando 30 kiga kuota kamunda no ntukomba eune mikayo komba mekira mborio no mikundi ruji no miebirie matajangi jara jara hakwinio then mubukando juu after 5 years mukayuba tuwa yokweja chiringi ngiri 10 na gwitia nangora yakuga ukayukundia ruji no ajwekira mborio mubukando yuba tuwa yokweja ngiri 20 tuwe kwa kwinya yo gakwa ngiri 10 ngiri 10 iu ichiringi ngiri 300 dene mwaka no tumero bukando 30 times 10,000 that is 300,000 ngori antu betu kikuote munda inaomba kurema mwaka ukona chiringi ngiri 300 ko ankwenda kuwa ikimera gitena thina kimera gitena wamba na ikimera sawa kabisa ko kiuni ngitara antu betu mbera inyore mwakwanda mitigana gitaka portion kidogo kakuota kana kanusu wande mitieku na ndinama igakumenyera njeku emenye irire ana school fees na nya family kare bwega nande oketha we na matoja zozo ozo menyerete cukari ujo kari ruombe ikwethira we na nya kilo ciaku 300 waigithania na ciringi 100 ukona we na mbeca nyingi ukona isikomba guitira bisi ukona isikomba kwetha gwetethia na baku na nya family yenu no ntotera wenka no nticitigarire that means oketha na mebukano kukume komigwitia no kora mebukano jumo yogakwonera o mwaka ngiri 20 mebukando ikomigwitia ngiri 100 gwitia nyoka thona mwana skuru nyoka thona mwana university uteta anto beyo guchangira kwa ruma gwikia mbeca skuru na nya activities ira ingi na choka thotera kangombe omba kugora kangombe ka gwikaira mboreo mebukando neku na ngwitikia twithite o lakini ukanda mukima nyeke tha imebuka mekime ewe 10 after 20 years mukima jumo kende ngiri 20 no jugita jo tiuma lakini mebukando uyu akuya kunenga ngiri 10 ngiri 20 o mwaka na jo kunenga mbeca yu utire okaro gitabure utire okaro jugita no tujo korea na jo mba gumiti mahitaji yaku nandi tugategera baitengi ara mutakwithwa kirwa ruo kumenya mibokando iji ira kwithwa andite tisti ibeza gabaga tutarira mitezi yetu na motejo jo mabokando totiombo jo gita no ndojo ketha jo na matunda gita ro na jo na umithio kireba otwe kagita karea batu twethagira twege tisti ibeza gabaga tutarira motejo zo bwega muno na baketha beturi twande minge na baketha begweri motejo zo no ntorugo rwa wethara rurio irwetha rugo ruthongi na rwena market batu baturiaga inyame bokando eze ruo tiga kikuria kana kugurirwa gekiro kundi biekuru na akuru betu na youth betu baba na miti hakikisheni akuwa kabisa wo kwa registered kiri kundi bia tist kenda bomba kuri wa mbeche cha carbon
nonto janande January ji ibarite mbecha maita jairi baturite maita jairi phase 1 na phase 2 na imbe baturia phase 3 na imbecha inyinge muno muno nonto kethira mtu kainda uketha mtu kainda na kuona ngiri 30 40 yetu nonto imete mingi tukuona ngiri magana, then it is important mtu wonde urawe na mite murene jwawe ombe kuiregister. Kwa hiyo unakuona nyore mete avocado wena faida maita jairi tauza avocado upate pesa, na number 2 nore biacha carbon na kile baba ngina ndi balabe na mibokando iji uguni bobu ibotomite mbetha batiko gya mono kiri siasa gitomi bali na mbesha mwikone nethariro kethira wina mbeca mukoni nya thirikari utitinda gutinda ndwene na thirikari ukiuga anga thirikari itikuthithia me ati akwira tukaro andikwa na ari thirikari tuona ngugitwinde kwithira tu yandikite mundene ya juju jwako inkuona fainda ni nonto ntikara kuga thirikari anto bechi acene nti acene ndi mundene jwako urimine bwa into bia munda jwako ndi ng'ombe ne ciakwa kwa ukuyandika nya wengwa mwenyewe igukureta mbeca nkurukie kwiriga ira thirikari ukara wirwaga thirikari rionde gerere anene ni guchwa uria tukachwa mbeca na riri tuichoke miukone ya antu bai ya antu betu na ndi mutongeria twire ndi MCA miaka 10 miaka 5 majority leader miaka 5 ndi minority leader na nharua ndi speaker mbunge Meru the largest producer kana ki kwanda avocado no ketha kimera kia avocado itutongeretie na tukithiria miaka ingi 5 mitira tuinoithire kunenea baba kuongera bongera then tukatete counties wingi na mainda ja manene muno na iji ni onjira ye kunyiyokia kiriantu na arantu rene iji ni onjira ye kuhakikisha mwananchi wa kawaida akuona mbeca ciatonya mukone jwawe Muthuri Muriuki kirogonoro mwanya mbokando ni mbesa. Akariba wodi ya Ganga na ya Mwimbi ni balazimikite guchia kirandaga chabo bongwa ukurukira miti kenda kugwatithania wondi jisho ijeribu ni kenda kuthiogendi na kinya kurigire mitino ya antu kuwantu ne awara gukwerekana kinya antu bairi ni baterete oturo bwao amwe na bu bari na ugwa bwandaga chaije ya miti gukoronwa ne mbura kwaura bakirota thirikari ya gavana Njuki ni kiraba kuga ite kubanoga na njire ya kuba kirandaga chenjaga Mati Mugambi na Ntetoje. Baba na tori ba wandia Mwembe na wandia Ganga bara batumagira mugogo wa maringaniro mamuro wa mara na nkinya kamara kenda kuringaniria gonto gokukonge kwiza ba mama betu batulite barita migunda ni kugwa miuroni au katugadiza ko baruta rozeni bange bage kuizagira ku rigo na turiga kwa kadirikare no twadurire kabathire ko kamugogo gakega ugutote kumenyedwa gakadi na loje kagita gaka kana gatedi ni kadi tweganiro kale gakodie tuge ngaine mogetu atia ngaine mwega twaga kamala gakulema nonto inge gutena mtu agutwana andiko twaga gapira kamba kugwatira mbio kamutikale bariuga nyuma ya kuona batire na kiene na batare na bonge bakurutha bara twari agwakandaga cheguru ria muti wa muno kenda kuringanithia na kugwatithania wandino araba gatumagira ngachi kenda gutwa muno yo gukinyira kandaga chaga kana kuringania gukigeria burira muti nonto na kugutebwa kurura gutema inya leu no kainge tutekomenya nonto ni mutenie ko twakira kwa ura gukaria ta nonto nako kamutika kana okeje gakena kama twane roje leu dirikani ni ira idelerie oneka kana kwena kula jieto batumire beje batudondekele ndala shembe gatima ntu akugagira migogo meteni kiongera bariuga twariri ya oriumanetie nabo kuona bakathirira bantu aguo yari anto bairi batete uturo bwa gukurukira bantu aguna bangi kithumba baruteto muroni uyu wa mara bari na nguraria indito nyuma ya kwaruka au kamugoni kauni baruteto bairi bangi gaitina ututimenyete bangi baserirwe baula kana bagwita kana bali okukana nikubali baulirete baingi muno ona bambe yao na aruto bamwe kugwijanga kutbagirutagwa lakini baba anakwirani bairi kajira ka kwatithanagie gakiramba aruto bana kuthomera secondary ya gakiramba na primary nimbo jete antu bairi baku na mugogo ni katwalekirie twarutire kimuti kiu kiala utukirale kiandi twauga gute antu bairi bagakwira au
amwe na bobo baugite kwari na yendekithia ria gwaka ndagaca bantu agwende wanabura kwathire batamenyendira thamua ba MCA beto beje batondekere puti bridge ni wejete badima akarugaria gaitia riu twakaga mugogojo riu ikothimo ni acokire athamithwa ikuthamithwe badi gwaka na riu ndaracere ya kugwatithania mbwe kumbo riu ni twirutire na tweja riu ni otwatinda na ndauga uni wega turi baba baombithanitwe na nkinya gwikirwa inya imukabu omwe gwitwa kibara na nkinya kiama giake kigwitwa Nichi Foundation kenda kugura mbao na nkinya mitino ira batumirite gwaka ndagaca eno tukweja twabutetheri nyethera mbuga tutatethie buru inkuigwa ibugwiritwe ikanini kara kombotethwa na inkuromba anene bonde reka tweke politics kando tweze twitere mwananchi ngogi kenda mwananchi thaire atetheka ndiguru kethere karibu kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Maramu mbitagwa Martin Mugambi. Mbunge wa gicigo mbunge kia Gembe North Julius Taitumu na agwatanirite na gikundi gia atongeria ba muungano International Group kiri mucemano jwa Ontere cia Karicho bakiaria atongera babugite bo bakagika thirikari ya Ruto mwanka muthia bakiuria uria wari munini wawe Rigathi Gachagua gutiga kuuria Kenya kuandamana na kumeneria thirikari unawe Taitumu ugite ageta na mbere kugwatanira na Rais Ruto akimeneria bu Gachagua na kuga atumba kumutethia nuntu ati thirikari ni augite we akagika thirikari ya Kenya kwanza nuntu au ni wako na mirandi ya weti na mbere ya kariba gishigo kiawe. Marion Karugi na ripoti ija. Ni atongeria baikundi bia muungano International Group nthi atongeria bwa Samirai kiri mucemanio Ontere cia Karicho wandini antobeto ya kiongo gicioni kia ubunge kia Gembe North aramo yumba gicio kia Julius Taitumu akwamukiri na Weru bakiaria atongeria baani baritete murungamo jo kwizika thirikari ya Rais Ruto na munini wawe Profesa Kithure Kindiki bakimeneria Gachagua nonto bwa kurwa na thirikari na kinya ukirira mujumbe wo Gachagua ria ario batu tutayamba nyo kinya kiriwe batu na tuturo wa Meru tuchogeria mheshimiwa Ruto nkabo nonto wochagura Kindiki mwana wetu kuma Meru inya tugeta kiriwe kimeru tukwaria teko na tembi Gachagua gatatambua wa Meru batu ito tambua Kindiki kufa na kupona twasimama Kindiki thai itoromete ga keki ka rietwa Kenya nonto batu twero tuona ga ichi alinya kariku rera tukwererwa mantu ya Gachagua na aketheta na ntu kwa Kindiki reka mutano wetu wa Kindiki wa kuma Meru mwe onekanya nonto kinyawe batu kinya twetwa wegwa sana twena Meru wetu mwe akese aga keki ya Kenya yabura kinyabo batora basete itokwibo bwa sana nonto bora Taitumu MP wetu wa Gembe North abwethetie nonto bwa kwiringanira na president na deputy president itokwibo bwa sana nonto rabaringanirira au itokomenya batu tongeria antu anene kuma ke Gembe North na Meru yonthe Gachagua ateko bwa nyako ya kutoke akiwa ande tutandamane watu tuteba kuandamana batwe toba wana toba wendani na toenda kuwata tuwate tinjeng bamba tubamba tumuwate mbaru na rais wetu na tutena Gachagua tuwe Gachagua ni lite otu nwa deputy president Kindiki ni arakinya bonanite kuthetera mugambithania munene Martha Koome na waziri wa engineer Eric Murithi Mugaa kumania na mathina yara yambiririte kuoneka ya kithundia na kubainyelia ndena imani utino Martha Koome ageta Martha Koome antu barirwo nwe ukokera maromba jara jaromboja Martha Koome muungano International Group atongeria Martha Koome agakaretene kiu monga igitara sheria kuga irabwirite kwegera na ndoe Martha Koome itukuromba mukathe William Dr. Samuel Ruto wote na mbere kurwamia nonto Koome mwana wetu Meru tukasuna Koome tukatho keto na pingo ina ne muno ira yumete to mendo mboko ya kunto wetu ubandai so ankuromba Ruto ingilia mandia muno Eric Moa mwana mununu kabisa adije siasa na baba korona Eric Moa bembora na siasa na ngambi turenda ure ombura
Akiaria mubunge TJ na ukiririte Gachagua no ntuba kumumeneria akiwa niwe wamutetherio kuona kura TJ akireana buru na miario ya Gachagua na kuwa ni maruru enayo ya kwenga twetine juzi tulitawala ikiliko mtureita wiki tukia otoba mtakisa ramto aina mbona kauna chana kawida ayamba alisani tumu zinisaidia ile ndo kanda na kuburi mambazo kwezani no saidia mutoro leo na Nairobi inato taitije taraga mbele Ruto amwambia deputy president to hiyo ma kino ya gogo tiku ya gogo comment ya leo utiki menya pero baba ni munini ndio Ruto aliyo ma utiki mtu dada ali kuko ngabira Mkuluki mubunge oyo TJ na wete ati umaume ya thirikari no ntwauni wa kumbo kuthira kariba we witina mbere indi itumaya Gachagua kitena baitano iriku kiri mwananchi uri ndiye kile ije toke kwa ali oro bana tejuku so ya tu wana bade impitanes indire na impitanes no bata da hii thirikari leo kina to menda ka to menda lakini leo ni William Ruto kwa president ingo ya barabara kana abira ile hayo kama mgonji kutwati kwa nini Gachagua kwa marudio yao kwa ndio mtwati ndio tenda ni wale ndio uwezo wa tenda leo dala ile uwezo wa tenda ta itu kwa ndio ndio tuwekele kamuro ya kanako itu kwa barabara tuwekele uwezo wa tuwekele gino tobe tu ngido ni kinaruha no to ala dinereko ya itu bana kuroma Gachagua Nkiripotera Weru Njuma kumembe Mbito Marion Karugi wa Kinyua. Wari MC wodi ya Ruiru Rwarera Peter Mutuma Kalembe na amenerete bo kadha mubunge wa gishigo mbunge kia Borer Mugambi rendekere kumanya na mayario yawe ati Gachagua nwe wetire na mirandi yawe ya barabara Kalembe ugite akariba gishigo kiutebia na rendekere na batere kumira Weru na gutariri na ate barabara yuchete itire ugite mubunge ojo na kumanya obichire batere gwita kenda kuthingatira barabara eu na te korota Gachagua kirigambare ya gavana Kawira ugite utino etete ne gambare ya gitwa akarikithwa ta gavana wa Meru mutugikare na ripoti ije Gachagua na yire barabara chako yire aikia mathira ni migambo ya mubunge wa Bore Mugambi rendikiri akiaria ntuku imwe kurukite arethirite akiuga ndipi wa kabere Rigathi Gachagua na yire barabara cia gicigo mbunge kia wiyirire ciari cikirurami migambo ira na ndithirite ikiringirwe iguru nuro wali MC wa Ruiru Rwarera Peter Mutuma Kalembe akira rendikiri na menya kariba Bore bateri tura kuthugania arethirite akimure na shumiria atariria bungwa na tanjira igici ntikumya kitha barabara ejikere injira ikaire ire cia kunjo ja mbecha ciekiro mubuko kana kaira atinimwe methene cia kamatwa cietwa cio nontu as much as budget ye kuthithwa kuma budget ye umende parliament kuna accounting officers na bari under minister wa roads na those are the accounting officers ukiware no runga makenya yonde igwa kwe mujumbe utonge warie ja gukwe au barabara ikuiwe ciawe iwe nkake wa kipekee kama mwana bwege kama mwana umebwege wethirwa gukwe ugutunyo barabara ati igweta mathira na kumenya atieta na daiji stima cha rastimero chethirite yekirwa icigo mbunge mwanya kiri mugongo jwa Kenya no ntuguti cia kubetie geterete chirikia wikirwa ashumiria kaire kuga no ka stima cheyirwe antu batimau ibekero stima antu bakisima ibekero stima antu bakibirisi ibekero stima antu bakisima ibekero stima antu bakirwa na ari na Ruiru ibekero stima itukumenya bubo watu kuga nyatha hivi ukejo to na mutuse na akuye stima
ka transformer cha kuchire iro motuse akiri mushemano juroro waringa bana wa Meru kiraitu murungi ethirite agitumiria jwa tongeria ba Meru ntariki 16 mweri twetete kienine kya mairi 3 ntere chegembe tuna mushoro yo munene mono tariki 16 mairi 3 no tutogira Meru tukita kwaya ndumbo na igatumiro igitaungeroshe ya kwino ku Meru. We say this time tugatunga rwimbo rwa Meru na rwiri roku Meru. Machokyo jakarembe jegene na muchemanyo jou. Dina mabaraba ubo twathai bakondo twikia ora bakondo twikia. Ibathite ba minister, bachoka ba mangabana, bachoka ba maseneta, bachoka utibio bata. Ko na ndebwere kabuka bwa thinya tujojo twenu. Udina kare. Kikanya kangi ga kuno kogeta kuraja. Step up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. It's game time. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. I nominate myself. If you're on Access, step up to Family and we'll step you up to Compact. Hakuna kitu feel better than putting a little bit in but getting a lot out. Step up and we'll step you up. Dial *423# or download my DSTV app to upgrade today. Otawa Farm Roire tukuretere teria ya silage ya mpempe ya ng'ombe cia kure na mainya na regwira ng'ombe cia kuko batara kenda bona maciara ja urimi bwaku aja Otawa Farm twina ataalamu bakumenya ngugi yao baraba ukuthondekera silage yeje kenda kwa ng'ombe cia kuinya na inya ikathere mankuruki mpempe cietu iritemwa imoko kuma mundene rikathiwa na kuthuranirwa machinine rikabangwa na utaalamu na gwikwa bwega na utheru bwa kirasi kieguru munda jwetu juri mugae barabara ne aruire kwena maisiolo na no turiungire kana weke oda yaku gukurukira thimu silage yetu ni kwa ng'ombe ria riri inge na ingo gwikira werane ugakenera jaja murimi no ntuba gwika oda yaku kana kiuria ringa thimu namba 0728 65 3100 waranire na Jaki Otawa Farm Roire urimi bwa ndethia bwena mwanya. Tired of distorted, unclear images on your TV? This must be a big deal. Pata Signal Bila Scratch. Upgrade to a crystal clear TV experience countrywide with Zuku satellite dish and decoder for only $2,999 or decoder only at $1,999. New clients get 1 month free Zuku Premium Package. With $449 get Zuku Smart Package, $600 get Zuku Smart Plus Package, $1,099 Zuku Classic Package, and $1,549 per month you get Zuku Premium Package. Get more football, documentaries, local Swahili drama, series and movies, Niger series and movies, You will want a small burial. kids shows and more. Bega gwetana mbere kurumira ntiso cietu musiasa Diana Mbuba uria ukumereria matagitike mubunge wa Maikuru Tharaka-Nithi na menereti anzo bawe bagisiasa baria bakuga ni mwana ukuromba giteke Diana na aboritie gukunja mirigo na kuana kenda kwa kanya nthuki mbithi tonyo tongerie ni aritijija kiri muchemanio na ekuruba kwendia matunda baria aringite njeki na mathagaja biashara yu.
Intere chakira cha wadi ya Magumoni ara ura akomereria matagiti kia mubunge wa Ekuru Diana Kagendo Mbuba akomanite na Ekuru baraba endagiria matunda thokoni ino kubatethia gukiria ikundi kia goya ukobithania mbia. Ikagita ku ara Diana ameneretie achindani bake baraba igitio bakimwita mwana bakimwiraga abatigire gitibo bakuru mwagicaga twana twake tetwa gutethia ntu ndi ugo kana kaumiraga kenda gutethia ni mukira iwe uri kana cioko kwamba ugakureri kamukameria twana tetu tutapoti alafu ri wewe muntu ni akurire ri ngatia no goke muntu agisa kumwariria muntu agisa kugitatia kumwariria tafadhali utegekare ndi uthikiria muntu akithukio ngi tutikathukaniriria mbi thoko na malitwa sawa sawa kibaro ni kinene muno tuthiuruka muntu akenagia nyanya cia irogolwa nebu cialega kugulwa kesho ni siku ingine Nkuruki Diana na wetete ubatu bwa Ekuru kuigwa bari ikundini kenda bagunikana utethio bwa thirikari amwe na bwa Endi Bwega ninkiuria Ekuru mamate ikundini ana thirikari ria icete gutethia muntu guti muntu gasatetheka kiwe binafsi tutonye ni ikundini muntu ana utethio wa thirikari ugacaga ikundini koguo mutumia utege ikundini tafadhali atigati gwenja na seri ikundi ankithungira kana seri akamange mari bantu marugure gikundi mathie ma register nogo matena cia ku register ni maseragia antu mara manke matethia magaceria mbeca cia ku register gikundi kenda mono tethio kuma thirikari Kagita Kandiungeno Diana naringite njeki itu tiga gwikira mbia unga na mauntu mengi ni gututethereria kwau ni twacokia ngatho muno na mheshimiwa wetu endelee kurathimwa aturetere mauntu mengi bwa mbere twanengerwa ibroni na muvuko twendagia thoko tugamba kuthii kugira change ivandani tio matumia riu tugekagira mbia mivuko ni ino tukendagia tugicokagia change na yo tipo banking iria twanengerwa ni mheshimiwa igatethia tumia muno nonto mutumia akova ngiri agacokagia na kamu kanini iguru augite ati we tayari na mbirite wira ya gukiria Ekuru na mbeo mbithi wana agietera kuthurwa mubunge wa Mwekuru mwanka wa 2027 ni utekwenda kulungama ndi mwere ni anga nkarutha kuma tha ino Kristini nkinya 2027 muthenya tuketha tukithuragana maundu mara nketho ndi muruthirite ni mie mukamenya bo mukalo nontu kamukathekaga kamugasmairaga mukauragia atiri tauria gakaga kuba kubirie uri na gatekio nuge igakona gucokia ngatho nondu wa mheshimiwa guturirikana gucokeria Ngai ngatho nondu wa gutuva kairitu gakurumbuia mangina 2027 yugu twarikanira ni butukarutha kana tibugatumia Nkiripotera Weru Njuma kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima Kirenti songe na ndi Rais William Ruto na atumite ntumiria kwendera thingati bandini ya Kiislamu erijo mwega jwara mathano ndebe rigirite kuithro bakijwa mbiria kirenti ntumiria we Rais Ruto no ritia Kenya kurombera nthiguru kagitena gaka kuromba na guchiata Kwa ndugu na dada zetu Waislamu, tunaposubiri kwa hamu kuandama kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunakumbushwa dhamani na umuhimu wa kipindi hiki kitakatifu. Mwenyezi Mungu katika Qur'an tukufu amesema kuwa ameifaradhisha saumu juu yenu kama ilivyofaradhishwa na waliowatangulia, ili mpate kumcha Mungu. Ramadhan si tu mwezi wa kujizuia na starehe, bali ni wakati wa ibada, sadaka, ukarimu na tafakari ya kina. Ni fursa adhimu kwa kila mmoja kujitakaza nafsi, kuimarisha imani na kujitolea katika matendo ya haki. Mnapoanza safari hii ya kiroho, na wahimiza muombe nchi yetu na raia wake. Muwafikirie na kuwasaidia wale wasiojiweza, na mdumishe maadili ya huruma, mshikamano wa kujitolea kwa ajili ya wenzenu. Nawatakia amani, baraka na rehema zisizo na kikomo katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Ramadhan Mubarak.
Uthija teto na njire ndiku tuchemanie kiri mubango Jonju Masa kwa jumeka gitagate kuraja metagwa Ntinyeri Kenyua monanirio mathithio ho Karimori Kiremi.